Ya ure filime gake gake witonda cyane kimwe mu gihugu n'abanyarwanda kuba umugabo Zuari Pacino ari kumwe n'ibyamamare bitandukanye nza mbaye ibyanyu rebe filime bimeze biti nyereke mu Rwanda ufishe mu gihugu n'abanyarwanda mwana w'Imana mbaye ibyanyu bimeze biti Karuve n'imbanda akubwira atomenye igisobanuro cyo kuba umugabo bimeze biti rebe gake gake kuba umugabo ntago ari ikintu cyoroshye. Are you ready? Are you in? Bordeline filime y'umwaka filime yacu ibintu hiryo nino filime Chimaka Bayamani hako naguhibye. Okay. Ati nabyo mbona bitankoreye ibintu by'amayoga no gusinda. Ati famiye mpigira hazaza ntigitira. Gushaka kwigira rubanda rukuvangi. Sabiga komeza kugorana urebe. Bakeneye ko amazani 7838559 tugakomeza kureba ibyo ari byo. Ugomba kuraho byose wagapepera kibazo cyose cyaza n'ingo gukemura hari ikisi dutuye manira ndadusengera bimeze bite ati ku rugamba twakura imidari mu ngo twahasanga imidari tukahasanga imihari bimeze biturebe. Okay. Ibyo kwihagararo biraranze aho menye igisobanuro bimeze biti. Ati kikugira wa danger nicyo usana mu rugo bimeze biturebe gake gake mpora bucece mu gace nibukennye nyango biracyagoranye kugira ngo nyine uzabo wa danger tu kora cyane uko byazakunda umve yo ambassador JC fakire home no muba minefini yibura no gutarasa no umve abakura kumbura hakuno aniro matamu na aho vuta mukoraho ni kukizanga muri go amari nayo mugabo atemba gibi amugaburira nta mugaburira Jay rwose kareka mariye mugabo ngatemba gibifu hafahaga habarana ko gakeneye y'inzu rebe filime gake gake cyane ko amazani 7838559 kumwe na Kim Entertainment kugira ngo dukomeze tugendane mu gatanu kuri kanyera ko bandikira kuri WhatsApp hanyuma mwereka utuntu twikorera guhamagara byo nyine ntabwo bundi bari necessary cyane kuri room twandikira kuri WhatsApp ibyo ari byo akono kemo akono bundi kimo obe igitumo fatinga mbatu kivu ukachukubiri naho wahoze kwifuza guta igitumo fatebe cyuka promoting tandukanya kimo wobu nakira ati gitandukanya kimo wobu nakira bitara cyane brigoni damage dasabta kuyisaga imshaka tinyenyeri yakugomba kuvura Bordeline filime y'umwaka ni Action filime y'ibintu hiryo nino filime gutwara tu award hirya nino hakuno baterekanye batemo namwe banze murebe ibyo ari byo bwose ibyo ni ibicyo abanye ninja bari mu gutanga cy'ubukene bw'amayekadande nimwe mu ntego z'umugabo urebe ati ku rugamba twakura imidari urugo twasanga imihari harubwana haje ubwanwa nta muntu ugomba kuririra amadira atemba ajya mu nda nicyo cya danger nicyo kizima menyeri zawe cyangwa suka kuzaho Keskia Bordeline ya namuruko piro kugahiko sanze kujaba kureba fo kuri mission blood pain attention sinzatamira umusaya ndinda gatwe kanje ndibari cyo binsaba tuzarya n'abariko turye dushima Imana ubundi dufe kumva neza ntawo byava kanje n'umugeri tample zanje n'ibiceri gukura ntabese ubushake bamwe muri twe ababyeyi ntabo twigeze nakwiga nakwiba ntakeza biteze nakuze mbaje umusani nafate mu minanda naswigise bitanda bana paji mu mihanda imbavu bazi kantu naje nabo sigicwanga yeah cyangwa se ugakuzaho ibyo uzi nuko wiyumva naho
ubayeho ikikugira uwadaje nicyo uzana mu rugo. Sibyo none abagabo basezerana niho bahurira ubundi bunni nta kintu kiba kigomba kuba cyabihindura. 78385 kugira ngo dukomeze tugende na 5 kwa 5 kwanza abona abatugenetse cyane 5 kwa 5 Kim Entertainment abona abakuzaniye bakumeneyemo amajwi n'amashusho bimeze neza ngiye banyita Kim Imana mu ngujye n'amugana mu Rwanda official cyane. Genuine Entertainment abona abatugenetse cyane 5 kwa 5 filime bakise ngiki bayise Bordeline kubera iki bebe akun tangira nyuryamye ari marabyuka ikega cyakinguraho re filime nuko dutangiye Bordeline. Warebye filime nyinshi icara hamwe nkwere kutuntu twikorera bimeze biti bebe akun musare kubyuka uduparishoke nk'utwamusobanuzi filime gake gake bimeze biti yarabyutse n'umusore dutangiranye byagenze gute kubyuka afite ka pisto mu ntoki kabucura afite imbunda filime arisakasaka sasa hakuno afite ikarita filime gake gake turi gutangira kureba hano hari kamera ziramureba imbunda hakuno ayikenyereraho n'umusore dutangiranye ikarita afite ni y'akazi ntago mbonye ngo ni y'akazi bwoko cyariko ni y'akazi gake gake bimeze biti byagenze gute kuki umusore tumusanze hakuno bebe hakuno bakise Bordeline YNKE Kim Entertainment yabita Kim Rwanda official ngo ujye n'abanyarwanda papa wabo bayibyanyu umunsi kundi ibyo bintu mwigize ibyo bintu mwikoze hakuno umusore kureba hakuno magazine ashyira makuramo panga neza ayikenyereraho urebe filime undi musore uraha bicakaza gake gake kureba hano nawe afite ikarita reba filime rangije avaneho hakuno ishati yari yambaye ajugunya hariya asigara na t-shirt hakuno sasa amasaha 10 nangahe 7 hari wari urimo arikora hakuno ariko banareba match igipfunsi ari igipfunsi gusa ibikoresho byo ni byinshi mu rubyiruko hakuno rwararangiye bebe mpamvu ubona nka leta y'u Rwanda tuba twagize tukagera gutya ntiti reka duce ibyuma n'amayoga ya make turebe ko mwamera neza vagiye mfite inzoga ngo nshaka kumwe ibiyobyabwenge bindi we mi primo con esta mierda akira wanakururamo como lo watem we mureke we hamo byara wawe imyanda mwihorera aha nta kibazo niko kutagerageza nabyo ni ikibazo de todas maneras mali byo ntago ari ibyanjye hagati urakoze gizajya ninywera amayoga no posible escas kandi mujye munywa inzoga zeme mwabaturage tranquilo Néstor todos somos carnales aquí yo nada más digo me y que izi bro bitware gake gake chingados dijiste Néstor yuri kuvuga se n'ibicyo waki kambere bebe ntacyo byose bimeze neza naribi mejor okay sawa trata en la pelea vareba mu rwano hariya gabanye ibindi filime nuko dutanye filime yacu nababwiye ngo kunywa inzoga zitemewe tugufata ibipingu ryamba inzoga za make ubundi muzinywera iki mwagiye mukora ira bintu ngo nuko urumva na babantu cyanze cyara abantu bari usubire guhinga abantu bamamazaga ziranzoga za make ntawe mvuze usibye ko nyine ikimotsi ari cyubuhamije downtown hakuno listen yeah we're in America mali turi muri Amerika ariko muri Amerika you're in downtown DC vamani muri downtown DC umujyi DC capital yeah mu mujyi hagati mani la capital cyane got it byumse fresh fuck bebe understand hakuna azavuga icyesipanyol cyongereza mani bari cyuvuga w'imvanga where cyongereza ngendi hehe mani Baltimore uri muri Baltimore yeah Maryland yego mani Maryland ni huri why sore wa musore twabonye Baltimore mani muri Baltimore so niho ni bwoko gisobanura yeah like the wire mani nyine ni huri tu nk'insinga gutyo nyine tusinze uko nabigusobanura ko ni huri sore yisanzana ari kubaza tese mwana bundi ndihe Amsere twatanyiranye tubona
abyuka mu muhanda afite ka pisto. Filime bayise Bordeline. Bebe agasore karamubona uyu mugingo uri kumbaza ngo ariho ubundi birasuka ibaraguzara. Eho yari uri kuri ka telefone yako. Ako nuri ka telefone. We. ¿Dónde estoy? Wait, what? Ngwiki umbwiye ngwiki uretse gato. Where I am? You am? Ndakubashe ngo ndi he? I'm in Philly. Mani uri muri firi. Sasa hakuno abantu bose barimo baraza basa tese mwana. Ubundi ndi he? Ibase nyine kubura ahantu kageze. Ese ndi he? Bebe. Philly. Ndi muri firi. Hey. En los United? Ese mwana uvuga iki Españolos? Like Adrian. Nyine ruba nka Adrian. Yeah. Yego. Mames. Araseka. Es tripping. Kesawo. Acha. Oye. We. Hano roho babyutsa. Kumubyutsa ni nko kubyutsa Jay. Sí. Byuka ariko. ¿Dónde está José y los demás? Ntabwo uri kubona ko bwakeye. ¡Te fregas mis muebles! Byuka mukinga banguye ibiyobyabwenge bamwe baraga amaciri ¿De qué chingados estás hablando? Kubyuka ndaje mbyuka baretse gato arabura akanya gato. Ebe. Perdón, señora. Mbe burya bwakeye bingana gutya. Ah, cabrón. Déjeme levantar a Armando, ¿sí? Sorry. Abaraye bikoze byabakomye anara undi mukobwa uryamye nawe babyamwishe. Ibiyobyabwenge nta keza kabyo rubyiruko. Irindi ibiyobyabwenge mwirinde inzoga zawe ntago zemewe. Hakuno. Mamá José. Uzinywa tugufata tugufunga ibaze rero kugufunga hanyweriya yawe. Wakomaje ukagira menshi ukanywa ibyemewe. Ya son las horas Ngo simbarabuye nitubatamo nimuzavuge ngo nkwe. ¡Cantarlos! ¡Ay! Uti ibyana biyobyabwenge n'ibyuma uretse leta izabakoramo akazi mujye mureka kunywa ibyuma. Abanyweye ibyuma bya make make. Hakuno banga rikeri yakabaye igura nk'irigitano urimo urayigura icyatanu. Boss yego. I'm gonna show you, sir. Hari ikintu ushaka kuba nakwereka boss. Hakuno. Eba hakuno. Ebana. Sakureba. Why do you take Diego? He has school. Place is sheet, correct? Vareka turebe hakuno mu isura ya man. I did, Street correct. but I matched Nabikoze neza cyane boss. the male to a face on a mission sheet. Hakuno mission ni umwanda. So what you're saying, you think you could make a mistake? None urimo atekereza. Wakoze mikosa. Bring up that mission sheet that we used. Vanzanira mission hariya turebe icyo ari byo. Ni papuro bya mission. Hakuno. Ebe. Bose afite ishigo. Nk'irya bubu abiki gihe. Yarahari abubu. Afite ishigo wowe. Now let's just Okay, so grab each phone. Let's just review that photo. katugende tureba ku matelefoni yose turebe ko duhuza turebe ko twasi kubona Against the urebe places the photo received. Yeah, the phone hakuno you grab. telefoni dore ngizo ni ebyiri Okay. hakuno tari kuri amafoto Then I abona wa hold in my hand number one's phone. yo ndakeka ngiye nimero ya mbere ndayibonye muri telefoni imwe comeka indi phone hakuno urebe filime witunze bakise Bordeline nge bayita Kimu Imana Rwanda official Plenty of selfies verifying we grabbed number 3. hakuno Also confirmed number 6 is definitely the person okay ndakeka hakuno nimero gatandatu that we took. n'uyu muntu twatwaye n'ubundi n'uyu tu n'uyu nguyu nta gushidikanya nimero gatandatu n'uyu wa musore twabonye abaza ngo ndihe biraza gusobanuka mutuze mwicare gusa maso kurekana amatwi mu yantege rero kutuntu twikorera ndakeka nabaye umwanda That is one check. bitekereza I'm sure. Give me the damn phone. ariko ntabwo ariko bimeze wempereza telefoni gusa mwereke filime Address this immediately. Now where dukeneye adresse byihuse cyane y'aha the hantu hell is he? aha ngaha ni hehe baje kureba adresse bashakishe hano hari undi bebe arakanguka we yakabyutse bebe yabyutse atyo da yabyutse hakuno afite ka pisto or shit ndawera ntabwo filime si intambara kandi ibi bintu nawe afite ikarita maze witegereza akantu ku kandi kuki
barimo barareba hakuno kuri GPS irimo ipinga gake gake. Close to where we dropped him off. Hakuno GPS irimo iravuga ko yegereye ahantu twamushyize neza cyane, ntabwo arajye kure aho twari twamushyize. Tu GPS sore genda gusa n'igikuri angana nka kadahirima. Afite ubumuga bugufi kuba mugufi nta kuri kibaho. Where? Hehe. Downtown. Uri muri downtown. Mu mujyi. Downtown where? Downtown. Downtown nyine ya hehe. DC. Downtown yo muri DC. Keji neza cyane hano munsi downtown tu. Siso. I'm fucking ready to show. Kusibi nibiki kwe. Abangaba nibo bashenye barabana ariko ndi kumva bitewe n'amagambo bari kuvuga. Get the fuck out of my side. Yes, sir. Twagenda urangitse biro wamugiye. Sorry, sir. Yanganye ko bareka nihute. Hard to believe, Nihute. but last night I was home in Matamoros, mate. Ijoro ryake narindi mu rugo. Going now. Ndi kumwe n'inshuti zanjye. Here. None hakuno dore niho ndi. I got here. Nta gitekerezo mfite cy'uburyo nageze hakuno. Right. Yego se. Well, neither do I. Ubwo hari ikintu nkeneye kuba nakora se. Ubwo ahita bati baba basinze umukobwa niko bari kwivugira babanyweye ibyuma baciye. Can I ask? Como Nabaza se wabonye ingaruka z'ibyuma urabinywa bugacyo utaza ahantu uko wahageze. pajamas? N'izindi nyinshi ndazi kugenda mbabwira. Melina. Izina ryawe ni banyita Melina. Why is your English so good? Kubera ikintu mu cyongereza cyawe ari cyiza. I went to school in Texas. Kuva nyine nize muri Texas. I'm Diego, by the way. Banyita Diego hagati aho ngaho rero. Hi. Hi. Ahoye n'icyuki. Yize Texas icyongereza ni cyiza. Akubitanye n'icyuki. Is it okay Muri DC bari muri Amerika. if I ask you a few more questions? Hari ikibazo nshaka kuba nakoze tubazo tukiyase. Hari icyo byabigutwara. Bebe. As long as you could walk with me. Mu gihe cyose wasa tukagenda ukagenda ubasa twaganira ariko mpagaze ntibishoboka. But if you try anything, I'll pepper spray the shit out of you. Nta kibazo. Ntushaka kugerageza ntari. Hakuno bamwita Diego. Oye, Yego. ¿no sabes dónde estarán José y Diego? Diego. No, yo Yari guhamagara abaza ahantu Diego yaba ari. pensé que estaban contigo. Diego ntabwo nzigariye. Mejor tenía clases, Diego. Bebe. Es que algo no me está gustando. Ntabwo ndi kumva ibyo ari byo. Y 4 de los 6 muchachos que se quedaron Yinze umwana ngari hehe. Yabuze Diego. y los otros 2 se ven bien apendejados. Bebe. Debería de estar preocupada. Diego yabaye Diego. As the story is, it gets even crazier because Yewe izi nkuru ndi kubwira ni ibisazi. up in an alley with Kubera yuko ngenda That's my license. nkangukira ako. and please do not freak out because I've never used one before, but a loaded gun. Je sinzi uburyo byangendekeye. Nasanze mfite imbunda irimo amasasu n'ikarita ntazo yavuye. What? Yeah? Wiki? A gun. Imbunda. Nasanze mfite imbunda. Where is it? Bebe. Iyo mbunda iri heza. In my pants. Iri mu ipantaro yanjye. Wabwa araseka. Can I borrow your cell to call my family? I promise I will pay you back Nyine wamfashije se byibura nkahamagara mu rugo. eventually. Nzakwishyura pe. Gerageza umfashe umwe nka ku mayinite ntihamagare mu rugo. Nzakwishyura. I don't take pesos. Ntabwo nekereza ko biri bukore. Wazanyishyura. Kujugunya imyanano umukobwa bahuye. Doesn't work internationally. Ntabwo seri yanjye irimo irakora. Sorry. Ntabwo ishobora kuba yahamagara hanze. Ihangane rero. No reason for you to be sorry. Yewe nta mpamvu kubwayo yo kuba wansaba imbabazi. Kuko nakusa unkoreye. Look, I gotta get back to work, Mva reba hakuno. Mfite rero kuba nasubira mu kazi. but meet me back here at 8. Ariko dushobora kuba twaza guhurira hakuno saa 2. Subire mu kazi baze guhurira hano saa 2. Filime. Gake gake. Give me the gun. What? Mereza iyo mbunda. Give me. Wiki. I can store Mereza iyo mbunda. that way you don't gotta walk around with it. If you're part of the craziness, will you just kill me now? Nase urashaka gutwara iyo mbunda ushaka kunyica kano kanya. Oya ibi ntabwo bisekeje. Work. Ngiye gusubira mu kazi. Ariko iyo mbunda yimereze. Ubwo imbunda arayimwara. Eat, unless something happens to me. Don't say that. Uze kugaruka saa 2. Wivuga gutyo ndi bugaruke we tuzi. I'll see you later. Tuze kubana na nyuma. Acha. Why are you doing this for me? Nese ko ari kiri kunkora ibi ngibi. Because I hope someone would do it for me. Kubera yuko ndakeka yuko hari umuntu ushobora nanjye kubinkorera. Make sense? Niba ndi kugufasha kandi ndakeka birumvikana. Kugufasha nanjye sinzabura umfasha. Yeah. Birumvikanye birumvikanye. Rere. Thank you. Urakoze. Kuvuga dore urya murebamo. Urakoze. Nawe uzakore.
acaho umusore ni ikigoryi yahuye n'umukobwa bwa mbere amwatsa imbunda yari afite atazi ngo yakuye he arayitwaye garuka hakuno kuri wa wundi nawe akangutse avuga ati sa hano undi ni hehe bimeze bite wagwana what's going on aha n'abandi bari kwigendera gake gake nawe byamucanze abasore bari ahantu bari kunywa akantu nijoro bakanguka barahatandukanye umwe ari hakurya undi ari hakuno undi hakuno ari kamera time nicyo gihe ati ni mwijoro ryasamiye byose bimeze neza ntabwo bigora ntabwo bisaba gukorera bwabaga da yinjira hakuno muri supermarket Baby. Hakuno yikatisha supermarket yagura utuzi arabanza yitamo bazi niba nayaguze niba afite ibicwa ntabyo nzi we gusa urebe filime kuba umugabo si ikintu ibibazo singaye na mushuti hakuno mu soko ntangira gutunga imbunda ucuruza mu soko hakuno ntabwo bumvikana nabwo icyesipanyoro ndakavuga icyongereza hakuno efurima yitonze hindukira gake sekiriti imbunda wa mutabo yo gucuruza na squat nakufite agatafari we ufite ratiyo bici akuza kurya ibyo buntu aho twarangwisha Thomas ni wari uwo bakorana Thomas ararashwe gusa nawe wari umutera murashe samagara iranze hakuno tururamagana na polisi ari umuntu wari utwinjiriye ugire vuba hakuno yo ikikatisa ebe Diego genda hakuno mereza 30 barara baraha Bona rira dage man urabona igajyana igisozi mwana ukeneye kimwa urashaka iki Wachi ibintu byanyu mwese muve hakuno You don't even know who stash you stealing. Mani bimeze bite urashaka kutwiba niga Cállate cabrón. Wey Giche español Cinco Ay, chill. Vamani tuza bro tuza ariko Tuza Bebe It's your funeral. Ikiriyo cyawe akiro Arabasaka Motherfuckers. Namugende mufe hakuno se mwabigorye Fuckers. Bringing this unfolding Hakuno mu makuru sasa story of an illegal immigrant from Mexico who murdered a shop owner in downtown DC and then was himself killed by a quick-thinking cashier. Wagiye kwiba birangira yishwe. Let's go to Gabby Thompson, who's at the scene with the cashier yagiye kwiba kwa Thomas who killed this illegal. Makuru bwo nuko birimo biravuga dore umurara bare bagiye kwiba n'ikirara nacyo kimeze nka murundi. The criminal. Brian, what happened here tonight? Ariko hakuno ijoro ryakiye byaragenze gute Brian? I was working the register. This Mexican gangbanging looking dude come in, point a gun right at me. Started demanding money. So I hit our internal alarm. Then what happened? Mr. Thomas, he the store owner. Come around back with a shit. But he froze up. So the Mexican dude looking cool as Luke shot him. My brain went into autopilot, so I shot him. Had you ever seen him before? Never. And I ain't never gonna see him again neither. Did you know he was illegally in this country? You mean, am I surprised? This is a real issue, you hear me? Like, how did he get over here? How did he get a gun? Shit like that piss a lot of people off. Piss me off too. Mr. Thomas, he was loved in his community. And he gone for what?
ariko reba uko yabaye. Y'all keep letting criminals like that over here. Ni gute abanyabyanga barabinjira mu gihugu? Hano hari bireba agaseka. Peace, Mr. Thomas. Va ruhukira mu Thomas. I ain't let him get away, OG. Ntago nari mureke ngagende OG. Listeners hear you. I hope they do. Urabizi ko ariko kumva sindakeka arimo aranyumva. I hope they do. Bari kunyumva. Telefone hakuno kwa reba agaseka. Wamugani biracanganye ni gute umuntu aza mu gihugu bitemewe akazanamo n'imbunda akageramo indani mu mujyi hagati. Twabonye ko abantu nabo batari kumenya uburyo ki baje hakuno mu gihugu. Good evening, sir. Umugoroba mwiza nyakubo. Yes, sir. Iyo gafande. Very, very pleased myself. Could not be prouder of the team. Rwose ibi bintu biteye ikibazo. Tugaruke Philadelphia. Varandes. Ebe. Hello. Is there anybody inside? Hari umuntu waba urimo indani se? Couple went in a few hours ago. Amasaha make yaratambutse. Single guy went in too. Thanks. Hari abasore binjiyemo indani nabo. Urakoze. Let's grab our supplies. Kadupakira utuntu twacu. Pakira utwangushye. Tutubaga berekere. Kira bo witamo mu kwitutuzi yakaneke. Nibyo. Munekera ujugunya. Ariko narumva baragwira. You still thinking about nursing school? Yep. My application's in. Asha kuna hari ikintu cyakirimo hakuno application zanjye zirimo indani hariya. It's impacted my family and this experience is really ingenzi ku muryango wanjye ntago utambuza kuba nahaza ngo ndebe ibyo ari byo. Hakuno gake barimo indani bagenda bakubitanye n'unda. Nyangana gatunya kubo. Sir, can we help you? Urangara kurura. Tugufashe iki? Arabihorera. Bebe. Biraza gusobanuka mwe mwicare mutuze murebe filime. Kigake. Yarakuno mindani. Barimo abandi benshi. Kira mutuga. Uragufasha ni ikintu cyambere cy'ingenzi uzafashe mu buzima. No, they seem unresponsive. Sinzi ariko hakuno ndabona nazo kwemeze. Nabari indani mu nyubako. Do. Bebe. Ribano. Komeza imbere. Excuse me, sir? Yangana gatunya kubo. Provide you some food and maybe some help if you need it. No te acerques. Haleluya, agufasha niba ukeneye ubufasha. No. Ntabwo tujya tuvuga icyesipanyoro. I think he's asking for help. Ndakeka ariko ari kudusaba ubufasha. Police. Wenda reka duhamagare polisi. Arasakuza. Icyesipanyoro. Igitekerezo cyiza. Bebe. Hi, is this the police? Iyi ni polisi ahita barasa. Sasu. Bajyamagara polisi. Yesa barasa. Rebe filime. Urimo aratwumva? Barahamagaye kuri polisi. Amufasha atakiriho. Rebe filime. Yaranga ntago azi icyongereza no kuvuga igi Espanyol ni cyari kuvuga barya. I think so. Hari umuntu arira? Rebe. Tugaruka. Wow, wundi ujuzana imyanda. Ari hehe? Ari hehe? Fucking name is not even supposed to be here. Yarari hakuno niho yakabaye ari he? Your GPS went. GPS yanjye kugaza kari hakuno. Fuck easy. Turimo turakina imikino ntunzane y'imikino. Umusore ari hakuno. Where's the gun? The GPS is in the gun. The gun. Ko GPS iri mu mbunda. Trey, I found it in the alley. I was gonna turn it into police after my shift. No. I don't trust you. Baby, avayo no muhini. Avayo no muhini. Avayo no muhini. Ure filime. Muhini. Vanayo muhini. Nice try, buddy. Now drop the Gerageje neza mushuti. Akiri iyo tiyo hasi. Uyu nguyu natabara. Ure filime. Kumbe GPS bari kurabana basore ziri mu mbunda. Dukoze ibiki? Yewe. Ahubwo avuga ngo dukoze ibiki? Yeah, pepper spray. Yesu Kristo. Yatira kora. Ese neza? Filime witunze gake gake. Arapfuye. Aza hakuno. Yewe aracyari muzima. Gusa kuri uramutseho umukobwa ufite ahantu huriye cyane. Twamenye ko umuntu ari muzima. Bebe. Yageje.
hakuno afite n'ikarita aragaragara nk'umusirikare Ex-military. ahari wenda menya yaravuye mu gisirikare ex-military. Take a picture of his license. Fata ifoto turebe hakuno na license ye ushyire muri telefone yanjye matwereke rebe tayari bafotora hakuno perimiki berekere. I need to get you out of here. Nkeneye kukuvana hakuno. Let's go to my grandma's house. I can ask if she'll lend you the money to get back to Mexico. Ngiye kureba ko nasaba njye gukora amafaranga hanyuma usubire muri Mexico. Does he know who I am? Yamenye gute bundi uwo ndiwe naho ndi? I don't think he does. It's just crazy. Ntabwo ntekereza ko yarabizi. Ibintu ni ibisazi. Someone gets me mixed up in some crazy shit, and now both of hari umuntu wivanze mu ibintu. our lives are in danger. Hano kanya njye nawe twese tumaze kujya mu byago. Bebe? No, leave it. Oya mwihorere. Koro. Something goes wrong. Ntabwo nshaka kubikuvanga Maria. Involved. Yeah. Oya namaze kubyivanga. But Diego. Oya. Diego. Hari ukuntu uhura n'umuntu mwiza akakwifashiriza. Kigabo abaginga imbunda bayita hakuno. Amasaha 12 ashize. Kwereke. Bebe. Hakuno. Kituraraha. Hejuru. Hanze hari abari bariyo bambaye batyo. Come on. Hakuno. Kanda kana kariya. Kwereke. Cyagiye bano basore bari aha basinze zabakomye. Barabinjiye hano. Bari bafite amazina yabo. Hano hari bane. Bravo. Subije nyuma amasaha 12 imbere yuko tubona bari abantu bafite imbunda bakanguka bari hariya batangira kugenda barasana gutyo. Waje arabapakira muri ryaka papakiramo imirambo. Antomoros muzike. Telefone. Ebe? Delgado. Diego. Delgado? English? Yep. Detective Delgado uvuga icyongereza mwana. Detective Blattner, DC Police Department. Detective Blattner, Police Department muri DC. We had a murder here in DC. It seems like the perp was Habaye ubwicanyi hakuno muri DC ubwo ni muri Amerika. one of your best. Jose Saramaga? Thanks for Joseph Saramaga uwo muntu wabamuzi. the compliment, Blattner. Saramaga leads a Saramaga leaders. nasty gangs of killers and dealers here in Matamoros Co. Uwo muginga n'urasanzwe ari umuntu ukora ibintu bitemewe hakuno muri Matamoros. That's like Bamwita Coco. For nothing really. Nta kintu cya danje gihari. On the streets they say chuchu. Ariko hakuno ku muhanda bavuga yuko cucu bisobanuye bamwita ngo cucu. Fits. Sobanuye misfits. So here's what we know. Saramaga Hakuno rero cyo tuzi. Saramaga is a corner store in downtown yinjiye hakuno ahantu muri kona ahantu bacuruza. DC. Downtown hakuno muri DC. Mu mujyi nyine yinjiye mu supermarket. Never heard of him or his gang. MPD Chuchu. ntabwo yigeze mva ibintu byinshi. Ariko yahoze muri genge bita ngo ni cucu. He says no record of him coming legally or illegally to the States. So gusa hakuno muri Amerika nta cyana kimwe yari ahafite. he's a criminal ghost. Bivuze ngo ni umunyabyaha w'umuzimu. He's a criminal ghost. He kills the owner and is shot by the cashier. Did I miss anything? Gusa yishe nyiri iduka irangira n'abapfuye. Abari ikintu nibeshye. Yeah. Yego. Why? Kubera iki? Exactly. Exactly. Garuke hano. Hakuno. Waje hakuno ku modoka. Bebe. Please don't hurt us. Shut the fuck up and drive. Matamoros. Ceceka ufunga umunwa utwara imodoka. Tugiye muri Mexico. Ntabwo ukomeje. Hariya hari mayiro zirenga 100. Ntabwo twagendayo mu modoka. Mayiro 100 ntabwo hazigendamo mu modoka. Can't make that kind of trip. Kandi umwana wanjye dore ni muto ntabwo yagenda urwo rugendo rwose. Ntabwo urinje rwagenda mayiro 100 mu modoka. Anyone here from Sean? You gone? Hari umuntu wumvise urusaku? No sir, nothing. Oya nyakubaho. Track his phone. I need him now. Just need a second. Ini akanya. Hakuno bano twabonye kare wa nyira bayazana. Give me phone. I need Eza telefone. Drive. Ini map. Para nona gira vuba. Akana nagahinja. Rugabo rufasha umugore shimuta ngatware mayiro zirenga 100. Mayiro ni nyinshi. Hospital? What hospital? Greater at Venice. Kubitaro kube bitaro. Here's the number. Greater at Venice.
hakuno hari nimero uhamagara kuri ibyo bitaro bonye umwe mu babo. Oh, yes, son. Hano kwa muganga yego. I'm looking for a possible patient named Mark Rock. Ndashaka umurwayi. I'm in, waje ngaho. Out of this morning. Yaje ryakeye cyangwa muri iki gitondo. Uretse gato mbanze nkurebere. Yes, sir. He was admitted earlier today and is Yego rwose yaje uyu munsi. being kept for observation. What happened, ma'am? HIPAA happened. Byamugendekeye bite? Meaning I HIPAA happened. can't say another thing. Sobanura ngo nta kindi kintu navuga ku by'umurwayi. Can Yego ndabyumva. that possible? Navugana nawe se niba byashoboka. You can ring the room he's in for you. Va, ari mu cyumba ariko Thank you, ma'am. nagufasha ngarira ko mwavugana. Tayari. Telefone hakuno. Hello? Yego. That you, Rocco? Ni wowe reko? Yes, sir. Yego nyakuba. What in the hell happened? I was wearing it. Byagenze gute? You talking to someone who... Narinda aho nakabaye ndi. Ndimo ndavugana n'umuntu runaka. No. Ibintu bimeze neza. Then she caught me off guard and peppered, Gusa nyine byarangira nk'ubisi igipayipa kitiyo. sprayed me, Umutwe. and he whacked me with a pipe. Yagukubise itiyo mwana. No, who? Waba uzi uwo ari we? Could guess. Nshobora kuba nafomboza. I agree. Ndabyemera. Go in a few hours. Not a race my mistake. Well, actually, there's no need. Nyina amasaha make nkakosora amakosa nakoze ibyo ntabwo bikenewe. Going well, everyone. Hano kanya. No. Ibintu biri kugenda neza kuri buri umwe abantu bose barishimye. Let's see for 3 seats. Rero kuba kwazi uko byagenze no kuvuga urakizi. Ndabizi nyakuba. Just heal up and come back and... Don't worry about him. He simply vanished. Not everyone causes chaos, right? I heard it. Ebe. Ndakumva. Kozi wabo wafashwe. Kubiswe yagera ngo kwa muganga ibyo. Hakuno kajugujugu. Film. Don't come out immediately. We're coming in. What is zivayo? Okay, team. Okay, team rero. An armed individual that we believe is high on drugs. And he Shakuno gushana n'abantu. volunteers. I want the girls back with us. Shaka tugarukana abakobwa twembi abashimuse ngo yashimuse abakobwa. Kandi mindani hinjwemo abakobwa. Twiti muca kurya. Muca gatandatu bere kuturu twikorera. Ibumoso. Spirit. Clear. Ikintu kiriyo. Rebe, keke cyo parampara squat bivuye bano baza barasa. Sakunya. Hakuno. Twashyiraho urumuri. Sindani baje gutabara abakobwa. Hano hasi hari imirambo ibiri. Nta muzima hari ntawe. Hari indi sinyari hari se? No, sir. Nawe nyakubaho. No. Clear. Number 6. Let's go. Dukata iburyo. Second left. Reba ibumoso bwawe. Rebe. Kiga kibara cya bayiga hakuno. Bapfe yasamye. Yasamye. Aho arasamye. Iki niki. Rebe film. Alright, I got a hallway to the left. Yeah. Right, I'm gonna take left, you cover right. I got you. Move. Hakuno. Rebe. Clear. Got it. Bakira isasu. Guzman. Meze neza. What's going on over there? Ibikiri kunyambera ngo mwana. Grossman got hit. Yambushe mwana. Guzman arasukwe ku ijosi. He's not saying anything. Yapfuye. He's a shooter. I think Nta he... kintu na kimwe ari kuvuga. What do you mean you think? Urasha ari he ntabwo nzi ngana ari. Better be. The shot came from the right side of the room. On my 6, let's go, let's go! Twagiye mwana. Witwa Guzman avuye mu nzira. Aramurashe. Rebe film. Clear. Yeah. Hakuno. Twagiye mwana twagiye abaso. Clear. Hakuno. Ese bari abantu. Kuki babatwaye kuki babajyanye ari abajyanye mu biki. Batwaye bagamije iki. Twabonye kuriya. We have you surrounded. Asanze ari ex military wavuye mu gisirikare. Oh, we'll end this our way. Kwinjira amasegonda make yarabumva. Hakuno. Sasu. Masaka ni kamwe ariko sinzi. Reba filime bakise Bordeline.
road what? Road line. Rebe agabo baragacucumye shaho. Rebe. Hi, Grandma. Nyogoku. Grandma, this is Diego. Nzanye na Diego Nyogoku. Hi. Sante Diego. Raho. I got something for you. No, Ari kintu ngufiti. Do it. Okay. Basha. So, Rero. Diego is from Mexico. Diego aturuka muri Mexique. Back home. Kana akeneye gutaha. Is there a family emergency? Ni ibibazo by'umuryango? Not exactly. Nyine ntago ariko bimeze. It's a crazy story. Ni inkuru y'ibisazi. I think Diego was taken in his sleep. Diego yatwawe mu gihe arasinziriye. With a loaded gun. Yisanga hakuno afite imbunda irimo amasasu. Gun. Imbunda irimo amasasu. You know, sounds. Ibintu ndumva biri dore kumvikana birasekeje. Oya mbona kuri televiziyo. Oya ni ibyanyabyo Nyogoku. Did the two of you meet? Mwembe bari niko mwahuye muti. I was working. Nyine ndi mu kazi. Last thing I remember, nyine ikintu nibuka cya nyuma. Nari ndi kumwe n'ababyara banjye. Turimo turareba televiziyo muri Mexique. Woke up in an alley, totally disoriented. Icya kabiri nakangutse ndaho ngaho nyine ndi inama muri DC. All I ask from you is that you respect this home and my granddaughter. Absolutely. I know this is going to sound even crazier, but I'm a medical student in Mexico. Nanjye ndi umunyeshuri wiga ibijyanye n'imiti muri Mexique. What about your cousin? Hanyuma ibijyanye n'ababyara bawe? I don't know. Bari ntago mbizi. Because I can't call international on Melina's phone. Kubera yuko US too. Sinshobora gukoresha telefoni. I don't reach him. Iyo Melina ngo byumvikane. That's the reason I'm here. Hari wenda hari impamvu naba ndi hakuno. I was at his place when this happened. Nta kintu byapfa kuba gutyo gusa. Drug dealer and gang leader. Kubera ko babyara banjye n'abacuzi b'ibiyobyabwenge. Sinzi impamvu ndaha gusa nyine ababyara banjye bo ni abanyabiyobyabwenge bakamejeje. Cyiciro arumirwa. My parents overdosed when I was a child. Ababyeyi banjye bari hari igihe nari nyiri umwana muto. I'm so sorry. Mbabarire cyane wihangane. Urakoze. It's a world that no one has control over. Even though everyone hari ibintu umuntu atagomba kuba yakontorora muri isi. Thinks they do. Kabone niyo haba ari umuntu utekereza ko yabikora. Absolutely. I'm studying the brain. Ariko njye ndimo ndiga ku bwonko. Impulse control and denial are all key components. Rero ko nyine nazabona ibintu bya danje nkavumbura. I hope you solve it. Kanizere ko uzabikemura. Shaka umuto wo guca ibiyobyabwenge. Barawubonye. Uzi neza Nyogoko. Let's go back to eat. Reka tube tugiye kuryaho gato. Koze. Yetu arahari Nyogokuru. Yitegereje Diego. Let me check. Ese itike nangahe? Reka ndebe. Spy? Ariko natwegereye aho twategera. No kugera nk'iminota nka 15. Rebe. Gake. This is crazy. Bino ni ibisazi kabisa. Sort of exciting, actually. Ko bimeze nyine ariko nakundi. Oh wow. Okay. $30. Nugutegesha 130. Amafaranga 130. Great saver. Oya Nyogokuru aba ari asavinga neza bararayafite. Hanyuma se. Urakoze. Let's practice begging Grandma. Shot and killed 2 volunteers today in Philadelphia to discuss this horrific crime and the wider implications. Immigration expert and ISIS DC officer a few months ago. Stephanie, I'd like to start with you. What is your take on this heinous incident? Disgust. I'm disgust. Our porous borders. I'm sick in that these who's never been in this country. Somehow he got a gun. That blows my mind. How do you see this? It was really a sad day for those people that believe that immigration plays a large part in the greatness of the USA. It's hard to persuade people to open borders when the result is this devastating. You'd like to add? Let's not forget about the animal in D.C. who shot the store owner. He was an illegal too. How did he get a gun? Thank God Burke had access to a gun. This speaks volumes as to why our
I disagree with everything Stephanie says because it's so vitriolic. But what I can't deny is somehow these two men entered the USA. Really? Those are tragic. We need to look at the root causes of why this happened. Any final comments? My heart goes out to the SWAT team member's family. This is one more American hero slaughtered by an illegal who has no right being here. hakuno arora areba amakuru yisekera gake gake. Wise ass. Hano barangaha Mugarya arebe ko yamufasha agataha iwabo. Jose Saramaga killed a shop owner today in downtown DC. Yarebye amakuru uretse gato. Acting cashier then shot the illegal. We know little about the killer except he is a gangbanger from Matamoros, Mexico, and is reportedly involved in drug smuggling and murder. Yaje kuraba kuno makuru. Learn more, we will keep our viewers surprised. Mwana wani bicyose nya. KCDC 8 News. Azimya televiziyo. Urebe film. Usari yikanze mu neba byarabe. Turyo bamureba. Urebe filime witunze gake gake. Aya. Uyu musare nubwo araha yahaje bitemewe nta byangombwa afite. Arona ngomba kujya kuri polisi. That's a good idea. Ndatekereza cyo n'igitekerezo cyiza. Cousin is a dead criminal. Muvandimwe wawe ni umunyabyaha kandi yapfuye. You're here legally and nawe uri hakuno mu buryo butemewe. Your story. Ni nkuru yawe itumvikana. Ugiye kuri polisi ndakeka nabyo byaba ari ibisazi ntacyo byagufasha wa musore we. Ndakumva. Belina, the honey pot on top of the kitchen. Yanuzanire honey pot hariya iri mu gikoni nkwereke. Hano kari mu buki. Kecuru. Araha. Nyirakuru wa Melina. Yegereye umusore. Umusore diswe n'umwana mwiza. Hano bwangwa bw'ibyo bwenge nyweraga amabiya. $130. Wow. Hano nyine nakantu kaba mu buki. Mu kecuru saving amuduceri. The sooner we get you home, the safer we will all be. Vuba nugera mu rugo twese turazwa dutekanye nawe utekanye. Urakoze cyane. Ndagusezeranya amafaranga nzayakwishyura mu kecuru. Ndabizi ko uzabikora. Bamaye tike. Kandi ugenda amahoro. Ugere mu rugamoro wa mwana we. Hari abakecuru beza ni abakecuru ariko abantu bayi barasaza nabeza bagasaza. Cyane. Reka njyane nawe mama. Nyogoko. Kamuherekeze. I'll see you later. Detective Delgado, yo soy Beatriz, la mamá de Diego, y ella es mi hermana Sofía. ¿Gusta un café? No, muchas gracias. Y más sentido pésame, señoras. Sofía, ¿me puede contar todo lo que sabe? Yo soy Beatriz. Hermana Sofía. ¿Gusta un café? No, muchas gracias. Y más sentido pésame, señoras. Sofía, ¿me puede contar todo lo que sabe, por favor? Desde el principio. Anoche, José y sus amigos y su primo estaban en la sala viendo la tele. ¿Sucedió algo fuera de lo normal? ¿Una pelea? No, para nada. Al contrario, yo pasé por la sala un poco después de la medianoche porque me levanto durante la noche y los chamacos estaban dormidos. ¿Se acuerda quién estaban ahí? Mi hijo José, mi sobrino Diego, que hasta está estudiando para ser doctor, pero igual, desaparecidos, y unos de su grupo. ¿Su grupo? Una pandilla o grupo, o como se llamen. ¿Sabe quiénes eran? Uno se llama Néstor. Es un cochino nada más de verlo. El otro se llama Pedro. No. Pepe. Sí, Pepe. ¿Y de esos que me mencionó, sabrá sus apellidos? ¿O a lo mejor dónde encontrarlos, dónde vive su familia? No. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué pasó con los muebles? No sé.
los muebles desaparecieron y no sé cómo explicarle cómo pasó. ¿Y qué muebles se llevaron? 2 sillas, unas lámparas, una mesita, pero la televisión no se la llevaron. ¿En serio? ¿Notó que alguna puerta estuviera forzada o algo? Es que todo me parece una locura. Usted no es la única. Diego. Ana ugomba kujya gutega agasura muri Mexique. Diego. Irina yamuherekeje. Hakuno. Bategera kuri bisi kuri arete mu cyapa. Umusore ari. Bad a bit waiting here. Ndumva hako nazo kuba ntegereje nanjye nuko. But bus departs in a few minutes. Gusa nyine bisi mu minota mike iraza kuyiparitse naribi. Hakuno. You're my guardian angel. Umumarayika wanjye w'umurinzi. Ni marayika murinzi wanjye. Akoze. Ebe. Irina. I'm gonna miss you. Diego. Nzagukumbura. This craziness. Ibi bisazi nzabikumbura byabaye agata. Wait. Okay. Ikiz. Filime. Banyaga komo, niba ari agakomo niba ari ibiki. Akangaka barakamera nzakenjwe cyangwa nzakishimire. Ariko ko narabikoze. Ariko jewelry for except kano kanya. Reka nawe nkaguhereza. But now I understand. Rebe. No. It's crazy. Abantu bakubagana. Nibisazi. What do you think? Ariko se kubitekereza hiki. It's your decision, but no mwanzuro wawe. I love the idea. Ariko igitekerezo zanye ndagikunze. Filime. Let's see what we can get for it at the jewelry store we pass. And I'll call. Reka turebe niba tuzabica. And explain. Hanyuma reka tujyane turebe niba biri bukunde. Nze guhamagara nyogokuru umusobanurire umukobwa agiye kugenda. Dorere. Gonna freak out. Ariko ashobora kuba yakikubita hasi. Oya araza kubyumva abantu. Ni ibintu bijyanye. Reba umukobwa afashe umwanzuro bajyane muri Mexique. Biragenda gute? Tugaruke Stanford, Virginia. Nabwiye ngo abinsomere ibintu yansomeye. Yahise asoma igishego. Hey. Baby stay. Baby ugume hakuno. Mouth shut. Funga umunwa. Kill. Fucking baby. Cyangwa nze kuba nakwica nkwicane n'umwana wawe nyigase. Ebe. Okay. Okay, nta kibazo. Uyu nguyu yashimusa umuntu ugiye kumujyana Mexique mu modoka. Yasha. N'ubusanzwe nibane muri Mexique ni mubyara wa Diego. How much from a pump? Nangahe? Fill it up. Uyagiye guhaha. Prior to Mexico, number. Mwana ararira mu modoka. Mwana yatangiye kurira. Uyu kureba ni umusore ucuruza hakuru muri supermarket abona ko harimo ikibazo. Wait, why'd you leave your baby in the car? We kuki usize umwana mu modoka? Sasu! Cyarabaza byinshi. Listen. Waje nibandi ni mubyara wa Diego. Nginda ibyara mweru na Muhima. Diego ni umuntu mwiza. Yabonye nabamufasha hakuno uyu ngo yarimo aragenda yica abantu bo muri Amerika. Bimeze biti. Listen. Bebe. Hakuno uyu gake ziragenda. Bebe. Mwana akomeza kurira. Mwana akomeza kurira. Mukanya nitugenda tukagera kure essence iraza kudushira. Biraza kurangira nabi. Ese uri muranyumva? Akana kararira. Mugabo nta mutima. Twari imodoka ugabanya amagambo. Driver. Next one. Turaza kujya kuri station ikurikira. Bebe gake mpora bucece mu gace mbaye ibyanyu. Filime bakise Bordeline. Ndacyari Kimu Imana Kimu Rwanda official. Byagenda kose ubuzima burakomeza.
bimeze ariko right by the pump. Leave. Open. To save her. tumutabare. I'm not gonna kill you. Ntabwo ndi buze kukwica wa mugore. I'm not gonna kill you. Unless you make me. Kereka nutuma nkwica. Urebe ati zindi buza kukwica. Kereka nuza gutuma nkwica. Ariko ubundi ngiye gahunda ntayo nafite. Umve baje guhahira ahandi. Ahambere basize bisha umuntu bashije ngo kuki mwasize umwana mu modoka. Aja barimo aratitira. Tubona ko afite n'ubwoba. Bimeze neza aza kunywa esanse. Bebe kikaba kiraha. N'ubusanzwe asanzwe ari ibande muri Mexique. Kumbe bafande babivumbuye kwino hakuno. Afite akana ke mu modoka be hakuno. Gonje yari kumwe sanze kureba neza yitonze. Bebe muri modoka sokayo. Police, put your hands up. Amaboko tuyabona. Masu bahita bamutobagura utaravuga menshi. National news. Wakoze national news. Made national news. You have exceeded expectations. Well, thank you, sir. Murakoze nyakubahwa. Uyu mugabo twabonye ko ari umuntu wazanye bari abantu tutazi uburyo kiyabazanyemo arimo aravugana na nyakubahwa. Menya ari president wabo. I just wanted to bring up one issue so that nashaka kuba nazana ikintu kimwe. You're not confused. Ko nizere ko tari buze kuba wabyumva ukundi. We only selected 3 seats for this mission, and then the fourth seat that we had selected was was found to be incorrect for the soil type. Well, you seem unsettled about our fourth. Something we should be concerned about? No, sir. Just simply could not guarantee that it would germinate. Okay, let's make sure that strain goes extinct. No one's wasting energy planning does. You think that's necessary, sir? I do. And so should you. Understood, sir. All right. Okay. Anyway, I need you to come see me later in the week. All right, the election's almost upon us. I mean, a bit of a push west, while we still have some growing season left. Finish up what we started here. Should take no more than a day or two. So I would assume Thursday I can come see you in the office. Sir, that's fine. Why don't you stay overnight this time? There's some people I'd like to introduce you to who will brighten your future. I'm intrigued. Is there a Diego Fuentes on this bus? Waje ashaka Diego Fuente. Yes, sir. I'm back here. Yego shandi hakuno inyuma fande. Come with me, please. Waza tukajyana ndakwinginze. Mane yanjye. Umva wipanika reka ngende n'ubyo banshaki. Amwise Diego Fuente. I will find you. I need you to come with me now. Nyene kuza tukajyana none wa musore. My girlfriend is American. Can she come? Girlfriend wanjye ni umunyamerika nawe se tujyane. There's a waiting area. Arazi kugutegereza hakuno. Both of you grab your stuff and follow me. Wowe kigomba gukora mupakira ibintu muze tugende nari bimwese muzane. Sir, all I was asked to do was to escort. Ikigomba gukora no gukora ibyo ngubwiye. Imbazi kibazo. Muze tujyane. Umukunzi umunyamerika. Diego Fuentes. Diego Fuentes. Bayo. Azana na sheri. Fuentes. Yes. Diego Fuentes. Diego ni jewe. And you? Hanyuma wowe? Melina Suarez. Banyita Marina Suarez. His girlfriend. Ndi umukunzi we.
I'm a U.S. citizen. Ngiye ndi umuturage wo muri Amerika. Rebe. Hakuno. Ngombwa nk'ibi ni umuturage w'umunyamerika. Kira. You know you might not be able to get back in here with only a license. Really, I decided to go with him last minute. I didn't even think nyine ngiye nashaka kuno mfashe umwanzuro minota mike itambutse ubundi ntago nefite gahunda yo kuzana nawe. About grabbing a passport. It's just not. Ntago nize mpakira passport yanyu nyizanye. With me, I ntago nayizanye nyine. Went to Guatemala with my grandma once. Bara ko nyine ndi kumwe na nyogokuru wanjye. For now. Mpita nzakora ntabanje gutekereza ibindi. Please go wait in the room next door. We'll call you. Hanyuma noneho ugiye gutegereza mu cyumba kiri hirya. If you need it. Nitugukena turaguhamagara. Suko. Bebe. Do you have any form of identification? Waba ufite my license. Cyangwa cyangwa ikindi kintu? Yego mfite perime yanjye. Here you go. Hakuno. Ayitanga. Bebe. Harayimusubiza. Mr. Fuentes, you would nyakwa Fuente. Because we do not show you legally being in the USA. Zatuje gukura muri bisi kubera ko winjiye mu gihugu cya Amerika bitemewe n'amategeko. You're correct. I know this is going to sound nuts, but I was abducted with some other men. All I know is I woke up in an alley in DC where I met Melina. Stop. Ntabwo wabwira umuntu ngo nge nisanze hano nazi uko nahaje ngo ubundi ngo naryamye ngo i Kigali ngo nkangutse nisanga Bujumbura gutese. So you admit that you were in the US illegally? Rero uremera yuko waje mu gihugu bitemewe muri Amerika? Yes, but yego ariko ntabihari. Immigration, please. Uyu mugabo mu mujyane byihuse. Wait a minute. You will be able to explain everything to the immigration officer. Ibisobanuro byose uraza kubisobanura kuri immigration, ntabwo bisobanurira hakuno. I'm just the intake person. Ngiye hakuno icyo nkubwira ni icyo bakujyana kuri immigration. Officer's going to read you your rights. Bagiye kukujyanayo. You can explain the story to her. Ibisobanuro bindi uraza kubisobanura hariya. Urakoze. But Melina? Come this way, sir. Wait, tugende hakuno. Don't worry about her. She's going to be here. She's a US citizen. Thank you. Wihangayikira uriya mukobwa ko yaraza kuguma hakuno kubera ko umuturage wa Amerika nta kibazo tumufiteho. Urakoze genda. Urebe filime. Sore no kubamutambikanye nawe mukuri mu byukuri urebye ubundi mu byukuri umugani wa muginga uyu musore yisanze hano nawe atazi ngo yagize ati rebe samujyana kuri immigration bindi ubwo ni harabisobanura nyine gutugera hakuno we Diego Fuente. Señor, diles que saque la grabación de seguridad de Río Nazas y Segunda. ¿Estamos buscando? Cualquier cosa fuera de lo normal. Enfócate en los vehículos entre medianoche. Sí, señor. Gracias. Diego, I must say the story you told us is so ridiculous. Diego, nshobora kuba navuga ko inkuru watubwiye ni inkuru icanganye, ni inkuru itumvikana, mbese ni ibintu nyine utamenya ngo ni ibiki. That I felt it had to be true. Wenda hari bishobora kuba ari nukuri. And it is. Ariko I was able to confirm it with a Matamoros detective named Del. Ndashaka kuba namye ibintu mbanje kubaza Matamoros kuri ibyo ari byanya. Banze ufite izina bitango Delegado. Ngonde. I can see you're not even aware of what is really going on. Hold your mom, as you suggested. She confirmed what you said and told me to call a detective in Matamoros who is investigating the disappearance of 4 people. Can I get out of here now? None se bungubu niba wahamagaye mu rugo bakakubwira ibyo ngibyo bakanamagara detective wiriya nawe akakubwira ibyo nshobora kuba nasohoka hakuno nkigendera noneho. Yes. Yego. We have arranged for a Mexican border officer to drive. Tugiye kuba twavugana n'abari ku mupaka wa Mexique. Have you and your girlfriend to your home. Hanyuma bakureke we na girlfriend wawe mugende mutahe. We will make an exception for her not having a passport too. Turaza no kuba twamufasha nawe abone passport imukuri nanga ikamutwara akagenda. It will be noted in the computer. Rebe. Let's get you out of here. Reka tugukure hakuno genda. Thank you. Murakoze kuri immigration baramufashije cyane. Yarishi. Hakuno bakiraho. Rebe. Viendo Martínez. Señor, solamente hay un detalle entre ese horario que me llama la atención. A la 1 de la mañana una van blanca sin logos pasa con placas de México. Pues pasa otra vez como a las mañana.
Hay dos hombres adentro. Enfoca las cámaras en las placas y anótalas. Ya lo hice. Ok, bien. Vamos a checarlas. Ya lo hice también. ¿Y? Están a nombre de Alfredo Ruiz aquí en Matamoros. Tengo la dirección y el número de teléfono. Vamos a llamarlo a ver qué nos dice. Sale pues. Con el teléfono era solo. Bebe. Bueno. Señor, le habla el oficial Javier Martínez, número de identificación 435 de Matamoros. Le tengo una pregunta. A ver. Mira. ¿Decir qué tipo de vehículo está registrado con las placas 7BFR468? Mi troca, la uso para mi negocio. ¿Por qué la pregunta? ¿Y la troca está con usted en este momento? Claro, lo estoy viendo desde la ventana. ¿Y las placas están perdidas? Un momento. Bebe. Bana barahamagawe. Yakibyumva. Bebe. Akun. No, no están. Ya está, eso era todo. Gracias. Pero ¿y cada cuando estás? Eso tiene que resolverlo con el departamento de tránsito. Gracias. Disculpe, señor. Contacta a los Border Patrols. Calcula también cuánto tiempo se tardaría la camioneta en llegar a la frontera. También necesito acceso a todas las cámaras de seguridad. Bebe, dukomereza hakuno. Can I get out of here now? None se umuntu akubona akigendera. Arranged for a Mexican border officer to drive. Bavuganye nabo ku mupaka wa Mexique. Bagiye kubafasha barebe ko bataha. Bashakira wa mukobwa passport. Babone berekere. Let's get you out of here. Thank you. Reka tugukure hakuno ugende. Murakoze. Bebe, hakuno. Estamos viendo, Martínez. Señor, solamente hay un detalle entre ese horario que me llama la atención. A la 1 de la mañana una van blanca sin logos pasa con placas de México. Pues pasa otra vez. Kandi nanone ibintu byongeye kuba saa 10 n'igice. Como que hay dos hombres adentro. Birasa ngo hari ibintu byabaye bihuriranye. Makamyo yaje hano. Enfoca las cámaras en las placas y mufokasinge kuri kamera no kuri plaque. Zanetse ara hasi ku makamyo murebe. Okay, bien. Vamos a checar. Namaze kuba nabikora. Byiza cyane none katurebe. Ya lo hice también. Nabyo nabikoze nyakubo. ¿Y? Está Alfredo Ruiz aquí en Matamoros. Tengo la dirección y el número de teléfono. Vamos a llamarlo a ver qué nos dice. Sale pues. ¿Qué? Kiraho. Oyaramagaru. Kuri ka telefone. Bueno. Diego. Ruiz. Ruiz, güey. Habla el oficial Javier Martínez, número de identificación 43. Hakuno ID number 43543 543 del departamento de policía de Matamoros. Le tengo una pregunta. A ver. Hari ibibazo bike nshaka kuba nakubaza aricyo bitwaye. ¿Me puede decir qué tipo de vehículo está washobora kuba wambwira registrado con las placas? Iriya modoka yanditse ifite plaque 7BFR 468. 7BFR468. Mi troca, la uso para mi negocio. Imodoka yanjye nyikoresha muri business zanjye. ¿Por qué la uri kubimbaza? Pregunta. ¿Y la troca está con usted en este momento? Iyi modoka. Claro, lo estoy viendo desde la ventana. ¿Y las placas están perdidas? Ariko plaque yabuze. Momento. Buretse gato. Uza kureba. Ku modoka ye. Tegereje ku modoka. Ya está, eso era todo. Gracias. Okay, plaque yanjye nta iriho. Pero ¿y qué hago con lo de las placas? Urakoze. None ngori iki kujyanye na plaque yanjye? Eso tiene que resolverlo con el departamento de hamagara DMV tránsito. Bagukemurira icyo kibazo ntabwo ariko tugishinzwe. Gracias. Murakoze. Disculpe, señor. Sawa nyakubahwa wihangane. Calcula hamagara border control. También cuánto tiempo se tardaría la camioneta en llegar a la frontera. Turebe igihe kamyo yambukiye. También necesito acceso a todas las cámaras de seguridad. Ndaza gukenera access kuri CCTV kuri kamera kugira ndebe ibintu byose uko bimeze. Sawa. Bebe. Martínez. Akazi keza Martínez. Murakoze nyakubahwa. Kwereke iminsi ibiri iheze. We pass through customs. Want you to grab imprints and prepare fingerprint digs raw. Mine was facial, so I changed the passcode to 1234. Oh, we need them for all of them? Mm-hmm. Always better be prepared. Roger that. Akun. Mupaka. Muparike. Brings you home this out. Merchandise pickup.
It's a little late to be wrapping up a pickup. Hakuno. It's a little late to be wrapping up a pickup, isn't it? Umaze kwira bimeze bite? Identification, please. Yo gutangira mubanze munyereke kwanza ibyangombwa byanyu. Ibi byo ari byo. Ibi. No, aza gusaka. Umupaka ibintu by'amezi biritambutse. Atire factory yanyu. Akose kiro. I'd like to take a look inside the truck. Ni kuramwe imdari mu modoka. Yes, sir. Nta kibazo niba ushaka genda urebe. Your palm for us to search the cab too, huh? Of course. Hari ikibazo tugiye gusaka ibintu byose. Oya naribi. Gusaka ikamyo. Ebe, ibyari mu minsi biritambutse. Bafunguye hakuno ikamyo. Kiramo umupaka uva Mexique ujya muri Amerika. Abonye ko ari umuturage muri Mexique wari wibwe polake. Baje gusaka imodoka. Kigake. Kino kigabo murakiza. Na mugenzi we nibo bari bakore bafite kontra bari abantu. Bebe. Yarasaka. Yitonze ni ku mupaka ntago wapfa kwinjiza ikamyo gutyo gusa. Sira n'injoro. Bebe. Hakuno. Kigake. Right, free to go. Okay, sawa. Nakigendera naribi. Bayiriza abaciho. Funga ikamyo. The retrofitting is gold. Ibintu byose ni neza abana twimanukire. All right, get us directions to Brownsville, South Airport. That's where our planes went. Tuzagiye kwa twakerekera mu majyepfo y'ikibuga cy'indege. Tumanuka gake. Tugaruke hano. Aruriyo. Bebe. Telefone. It's Tester. Yeah, yes. Testo. Yego nyine sasa imbuto. Hasi muri Mexique. Cocos? Yep. Yego. Like loose ends. Could be pricey. Boss nagajya kunda guhomba mu iherezo. Okay. Not concerned. Who is it? Uyu ninde? Civilian? No wasifire wazanye cyangwa? I got some info to send you over WhatsApp. Mfite amakuru makeya ngiye kuba nakoherereza kuri WhatsApp. Some more tomorrow, but banze rebe imbuto mfite ngo ni bwoko ki. What are we talking about? Menye nibyo turimo turaganiraho. For the right guy. You're looking about 50 large. No turaganira ku basore bera. Nta ugaragara nkaho afite uburebure bwa 70 ingahe gutyo. Hanyuma we? That's another 10. Nyine yabandi nk'icu. Okay, but I need it done this week. Okay, ariko ndaza kukenera kubanza gusoza iki cyumweru. Very discreetly, man. Super clean, make it look like an expert. Mana ribyo mbanza gushyira ku murongo. Okay. Kibakira nga cyitonze kirebera ikirere gake gake da. A toast to our shared country and our shared interests. Banwamo abantu kukani gake gake kubw'igihugu cyabo iki da. Zike kazamuka gake gake gakomeza gutyo. Ladies and gentlemen, I with the seeds program. The media, the seeds reacted as carnage in their wake. Are you getting election success? Well, Stephen, you know I'm not a prognosticator, but a good fundraiser. What I will say, with all your support, the seeds program the basis for a illegal immigrant-free, law and order-based society. This group, I count on your continued support. Let's have dinner then. Of course. Baby. Akun. Señor. Madame. Un momento. Akun. Fande. ¿Qué pasó? Turebe. Van a la frontera y como sospechamos, cambió las
kuba babona sasa los Estados Unidos. ya purake Dame las placas. cyagiye paka n'uryagiye banze bandike hakurya imibare n'akantu ku kare filime. Muy bien. Sí, señor. Okay. Dos. Boss. Baby. Okay, Sankara. Vladimir. Yego. Delgado. Hey, Delgado. Delgado. For me? I believe we Yeah, Delgado. do. Can you tell me who all Ndizera ko twabikoze. license plate is right? Ushobora kuba wambwira Research to. perime ya purake n'uwari uyitwaye ngo yanditse kuri Be back on what you learned. reka dusubireyo turebe ibyo ari byo. We reviewed the security cameras near his twakoresha security camera zo ku mupaka home, and we kandi turisura ko iyo ariyo kamyo believe that a truck yavuye inanga turi gukeka ko ishobora kuba yarimo ibibazo. have been involved in the possible abduction. Came from Texas, crossed the border, yaje ivuye muri Texas yambuka umupaka stole some license plates in Mexico, then traveled back to the irangije iba lisanse USA. na plaque muri Mexique ikomeza yerekera muri USA. Hopefully the plates will help in the investigation. turakeka hari plaque tugiye kuba twakora iperereza. Sounds good. Give me the number and I'll call you back aho ni sawa. in a few. nagira ikintu kintu umenya uze kumbwira nanjye rekanze ndebe ndagwa iyo nimero mu kanya gato. Shit. Mwanda. Look at that head of yours. Yep. ibintu birajya ku mutwe wawe urebe ukuntu wabaye. I'm back to my cam dash days. Man, imyanda nyine yangarukiye. Well, the boss authorized the hair on that stray seed. Really? Mm-hmm. He don't know nothing about the fuck up, but he just don't want no legal nta kintu na kimwe azi ko ibintu byabaye umwanda. sins. we azi ko gusa What happened again? nta guhomba imbuto guhari ntabwo bizongera kubaho ukundi nyakuba ngo bigende nabi. The sloppiness will not be tolerated, Sean. Understood, sir. hakuno ndabyumva nyakubaho. Tester, ninde urimo urabikora ni testo. hired someone down to Mexico. How long you known Tester? Years. 2 tours together as raiders imyaka myinshi in Iraq. ibintu byinshi bishize twabonye no muri Iraq. Dude is a straight up assassin, man. He's cold as hell. hakuno telefone muri Mexique. Delgado. yego ni Delgado. Delgado. Got a hit with the plates. It makes perfect sense. Okay. sasa ngufitiye plaque warimo urashakisha. Hey, what do you have? reka nze nkwereke. Furniture wabonye iki? store located in Brownsville, Texas. I'll be calling up Brownsville PD to look into the lead. Okay. Okay. Call me with what you learned. I will. Bye. Mamagare nubona ibindi. Yego. Bye. bari byari igenda yandika gake gake amakuru amaye akayandika araza guhuzahuza. Garuka hano. Hello? Barishe isi yego. Anybody here? Hari umuntu uri hano ra? Abavuye. Looking for a Terry Blackett? Ndimo ndashaka Terry Blackett. You got him. Uramufite dore nguyu. Terry, I'm Henry Layler of the Texas Rangers. I want to ask you about a white panel Ndashaka kuba nakubaza ibijyanye na white panel. truck of yours that went to N'imodoka y'umweru ihoze ari yawe. Mexico recently. I don't do business in Mexico. Njye nta business ngira nkorera muri Mexico ku buryo nawe narajyanye ikamyo yanjye ariko. Okay. Okay. I'm going to ask you one more time. Ngiye kukubaza indi nshuro imwe. Or maybe I'll get the IRS to come see you. Ahari wenda ndaza kuba namenya impamvu cyangwa RS ize kuza kukureba wowe niba udashaka kunsubiza. Que mi hijo se escapó y trajo una novia. Garuka hakuno. Abaziri kuganira. ¿Ya la conociste? Sí, es bonita. Tía Sofía? Ella es Sofia. mi novia. La que me ayudó en DC. Yaratashye sasa avuye muri Amerika azanye n'umukunzi. Melina. Bamwita Melina. Hola, Melina. Amara Melina. Hola. Hola. Lo siento mucho. Ya, Diego. Ninsazi. Nada que se puede hacer. Gracias a Dios, estás bien. Es una tragedia que nunca vamos a entender. Ntabwo baba byari bimworoheye si benshi ntabwo barasobanukirwa ibintu byagenze kugira ngo bagende bagire hariya. Debe ser el detective Delgado. Kurira ku muryango hari uhari. Hola. Hola. Rebe, murao. Hola. Tú debes de ser Diego. Sí. No sabes el gusto que me da.
Pásele. Gracias. There were two guys who rented my truck a few days ago, but I have no idea for what. Let's see the rental paperwork. Let me save you 50 questions. I got nothing but a wad of cash. It sounds like a headache. Can you describe them? Don't really remember much about it. We were busy. Una vez más. O si no te mato. No, espérate, carnal, espérate, por favor, espérate, no. Creo que es que no. ¿Y dónde está Diego? ¿Diego? Sí. Diego, no, yo no sé, güey, pues ese vato. Hola. Bravo. Hola. Detective. Tú debes de ser Diego. Ndakeka nawe Diego. Sí. Yego. No sabe gusto que me da. We nta gitekerezo ufite cy'uburyo rwose nishimiye kuba nakumenya we Diego. Pásele. Injiro. Murakoze. Well, there were two guys who rented my truck a few days ago, but I have no idea for what. Let's see the rental paperwork. Let me save you. O si no te mato. Ninongera kukubaza uraza kupfa. Espérate, por favor, espérate, no. Buretse gato bro, buretse mwana, buretse. Ndatekereza mubyara we. Urimo urashakisha. ¿Y dónde está Diego? Diego ari hehe? Diego. Urebe? Diego? Yego. Diego, no, yo no sé, güey, pues es... Ntago mbizi. Ese vato... Uriya musore ntabwo ari inshuti yanjye reka. Ntago barabana n'inshuti zanjye. Ariko ye Rebe, uri gushakisha Diego. Inshuti. Sí. Reka dukorane ndi rusasa. Mereza amasaha 24. Umunsi umwe gusa. Wonyine. Buretse mwana, buretse. Mu munsi umwe. Ndagusesera. Ndazi kuba namubonye. Su credencial cuando twafashe ifoto estaba inconsciente. ¿En serio? Sí. Byanyabyo. Yego, twabikoze. Déjame. Waba ifoto ya perime cyagiye umwe bari bafashe mu bimwe bari bashimuse Diego. Okay, reka turebe. Baza kubereka. Rebe. Te lo juro que te lo busco, carnal, te lo juro. Ndagusesera ndaza kumubona bro. ¿Y por qué debería? Ndarayira ndi bumubona. Kubera iki nakwizera. No la encontrarme, ya sabes, Ntabwo rwose ndumurwayi kuba naboneka. Nawe ibyo urabizi. Nkubeshye wakongera n'ubundi ukambona. El que trae la pistola eres tú, ¿no? Kwana niwe ufite n'imbunda sibyo? Ntabwo nakina nawe pe. Ntabwo twakina. Ebe. Akuru. Te doy un día. Umunsi umwe gusa. Just one day. Un día. Umwe wonyine. Ya mañana la 1. Ndashaka igisubizo saa 5 ejo. Saa 7. Ejo saa 7. Voy de cacería. Cyangwa se ibintu bizabe bibi. Va a ser el primero. Ese keka ninde nzahigwa bwa mbere nibiba bibi. Aramukanda mutwikisha itabi. Reba filime. Hakuno. Garuke hano. Ebe. Delgado. Detective Layla of the Brownsville, Texas Police Department. Hakuno kuri durane telefone. Filime. Kigaki. Delgado. Ni Delgado. Detective Layla of the Brownsville, Texas. Detective Reni, the Police Brownsville Visa Department was nice enough to call the owner of the no police from the Texas department. Truck that was used. Bit of a dead end. The truck's owner remembers renting the truck to two white guys. Says he felt military or police. No record of the rental, no name, nothing. And you believe that story? I do. Yeah, the guy seemed both spooked and irritated, he said. Same way I'd feel if I got caught up in it. And where does that leave us? Nowhere for the moment. But you know what, let me look into what happened once they got here. Who knows, maybe I'll uncover something. So, I have something for you.
hari ikintu nari ngufitiye. Don't be holding back on me, partner. Buretse gato mwana. One of the abducted group is back in Mexico. And umwe hakuno mubaje muri Amerika. During our umubari bashimuswe umwe yagarutse hakuno muri Mexico. Kugero namubazaga. Told me that he cracked a pipe over one of our assumed suspects. Yanyeretse umwe mu bo turimo turakeka aho ngaho muri DC. Ali. And while the suspect was unconscious, he kandi ukekwa took a photo of his license bafoteye perime ye and even called 911. ndetse banahamagara 911. We got a photo urimo uranyinisha when the guy went to the hospital. Ubu dufite ifoto y'umusore wari uri kwa muganga. Crazy. You said yego nibisaza kuvuza. Send me everything you got and I'll check in with you after. Nyoreza ibintu byose ufite hanyuma ndebe ko ari cyo twabimaze. Check the DC out. Iravuga nta kibazo. Talk soon. Tuze kuvugana. Yabacanze bari gukorana hakurya hakuno. Right. The Seeds Project uyu mushinga w'imbuto is a smashing success. Ugomba kugenda neza. Well, our team feels the same way, sir. Yego ikipe yacu rwose nayo iri mu nzira nk'iyo ngiyo nyakuba. You and I are taking on urabizi njye nawe a lot of risk. Dufashe risk nyinshi kugira ngo ibintu tubikore nawe urabizi ko bitoroshye. Both see the good that this is doing for twese turimo turabona country. Ibi bintu turimo turakora kandi turimo turabikorera igihugu cyacu. Absolutely, sir. Cyane rwose afande. And I cannot be more proud of what we're doing and my involvement. Ndetse rwose ntewe ishema n'ibyo turimo turakora. We're very happy to be rebuilding America to the great nation. Ndetse twishimiye kuba turimo turubaka Amerika. And it once was. Twubaka n'igihugu kimeze neza. So igihe twari duhari tukazajya tukira tuvuga ati twarakoze tukanishima nyine. Yego ibyo ni ukuri. I have great news. Hagati aho ufite amakuru meza. Funding for the Seeds program will no longer be a problem. Nta wamenya ko bizigera biba ikibazo. Hari igihe bitaba n'ikibazo. Exciting, sir. Niko bimeze nyakuba. If this continues to go this well, ibintu bikomeza kugenda gutya bikagenda neza. There are some foreign officials who would just love to meet you. Rwose bizaba ari iby'igikundiro guhura nawe. Welcome. Kano kanya. Thank you, sir. Nawe kaze muri byo ukoze nyakuba. 3 seeds, Brad. Imbuto eshatu bread. ASAP. ASAP. Garuke hano. Bintu birimo bakomeye. Hakuno. Here's the file. All I ask hakuno hari file is that you remain in my office while you review it. Ndagira ngo hakuno. My pleasure. Buretse gato. Hakuno amafayiro yo arahari. Bakuye kwa muganga. Abakoze iyo bwabaga hakurya hakuno. Ubonye ibyo yarushaka. It looks like they admitted suffered from head trauma. Birasa nkaho yari yagize ikibazo ku mutwe. You gave him a CAT scan and he was released with what appears to be a concussion. Let me take a peek. Wow. Yep, it looks like that. Biragaragara gutyo. Let me check the computer. Reka ndebe kuri computer. Ere. Hakuno hari abakina atanu. Wey. Me secuestraron, güey. Ibintu ni ibindi. Aquel culero, el hijo de su puta madre que tenía la pistola apuntándome en la cabeza, quiere saber dónde chingados vive Diego. ¿Y Diego qué putas? ¿Sí o no, güey? Es lo que digo yo, pues ese vato que ni que fuera la gran mierda el puto. De seguro por la mierda que pasó en el gabacho. Yo sé dónde vive. ¿Sabes? Sí. Nos has puesto una peda viendo una pelea. ¿Quién es Diego? La madre, güey. ¿Dónde pues? Ni vas mwana basa. ¿Qué? ¿Así nomás entregamos al Diego? ¡Ay, nambe, que se vaya a la verga ese puñetas! Ese... Y yo no me voy a morir por ese puto fresa maricón creído. Yo creo que a todos nos vale verga. Está cabrón. Pero ni modo. Vive en la calle Madrid. ¿Te aseguro? Simón, ojalá y no me chinguen por panochón, ¿ok? Está bueno. Baby. Where's Sean? Zana gatafari kawe hako. Gera vuba. Gotta love that he says please. Kereka ngende. Coming, sir. Daje fande. Close the door.
funga umuryango. What's up? Change of plans. Actually, my hano imipango yahindutsemo gakeya. plans. Imipango yanjemo. During our Midwest season time frame. Ni iki se cyabaye? Postpone. It's your turn to shine. Ni wowe ukeneye kugira ngo umurike. Wow. Wow. Really? Kokos? Well, you ain't asking me. No. Arimbes kugiye kubimbaza. Not at all, sir. I'm ready. Ariko ndi tayari nta kibazo. Who's your sidekick gonna be? Tyrone, no doubt. We'll work well together and he's ready. Well, I like your choice. Okay, nkunze amahitamo ukoze. He's got a lot of extraction experience, speaks Birazwara ibintu byinshi bisa experience. Spanish fluently, and he keeps his mouth shut. Kuvuga iki Spanish. I won't let you down. Boss. That's right, Delgado. That photo your victim provided matches the photo that we got from the hospital. We got a picture of our guy. Check under the false name Mark Ryko. Now we just got to identify him. Starting a meeting to address it, so I'll update you as we gather more information. Talk soon. Talk to you soon. Okay, we got a lead on the suspect. Great news, boss. So I need each of you to split up the states, and I'll deal with the FBI. Look, some are going to say no. Let's see if we can get ahead. The FBI may end up joining this investigation. I don't know that all this shit. Guys, come on, let's get to it. It's a tester. 3 C's, Brownsville again. Eyes on, finger ready for out. If it looks like a shit show, just shut it down. Any collateral concerns? Yeah, everyone understands the risks. Got it. And how's our little Mexican remediation going? I should have some good news for you tomorrow. Espérate. Hay mucha gente viendo. ¿Y entonces? ¿Qué chingos quieres que haga? Que venga a darle Madrid a las otras. ¿Y cómo chingados le hago si yo no tengo el número de Diego? Pues es tu pedo, cabrón. Bueno, ¿le marco luego? ¿Cómo chingados le voy a hacer para que venga? Pues adivínalo. O si no, te carga la verga. All done. 3 hours on the button. You guys are unreal. That's what we do, brother. ¿Cómo sabes dónde vivo? Tenemos que hablar en privado. Ok. Voy a un mandado. Regreso en 15 minutos. ¿Quién está en la puerta? Un amigo. Oh, hola, soy Marina. Está bien. Ahorita vengo. bahise bajyana nyine nuko bigenda ubundi nuko ujya umukunzi mugahita mugenda nibyo ni gahunda kujya kure bari gucekinga ikamyo urabona hari akara kanyeri gatoya cyamo hariya got it. Touch it. agenda ukoreho nari Vacuum seal unlocks the chamber. Floor shifts back and voila fucking la. Yeah, you sealed cavity. Perfect.
neza kabisa harimo nyine icyumba tu ntabwo wapfa kureba ngo tubonamo indani ushaka ko garukira ngaho kumbe yagikomeje Enchi. Ambonye se baranze man. Yeah. Hakuno mana bagenda. Vicario que levantó Mateo. Kureba Diego twabonye ko mugenzi we. Torcido. Yaje kwagira ati Diego arakenewe arashakishwa. Ebe film. Tú, morra. Basanyana mugenzi we. Pinche perro. Saca todos a la verga los van a levantar. ¿Yo por qué? Ni idea. Direct. No sé. Pero se me hizo gacho no avisarte. ¿Eso es todo? Asumana Nichi. Mon, Diego, no te confundas. Tú no eres Chuchu, ni nunca lo serás. Solo porque llevas sangre de José estoy haciendo esto. Ahora pélate. No te queda mucho tiempo, Diego. Any questions about the extraction? Score the phone and the bodies. As soon as we're in, locate the body. Confirm twice with the mission sheet and find his phone. Before check if the phone opens by finger or face. For it, man. What about customs? Patrol? Buying some furniture for our store. We'll take some shit from the club, so looks legit. The club's got none? We need to find some. Yes, sir. Okay. Line field speaker. Sorry, I want all my team to hear this. All set? My way. DMV and other database picked up 5 different hits from the visual you provided. 2 have expired, and 3 are active. Remember, certain skin allows to peek in without a formal warrant. So, there may be more. I'll say we've identified a person. Strong military background. Got it. Sorry. With multiple involved, this just became an FBI matter. Please have your team send us the case files through encrypted. But I understand. My team is drafting part of the top 5 cell companies to check their records for this guy. We'll see what we come up with. As soon as you know something. I promise him we take turore re filimi gake gake bakise Bordeline ineke entertainment gakono kuri FBI ku cyicaro bebe filime anga iperereza rirakomeje bari kuri FBI Lindquist. Okay, here's what we got. Our perp recently purchased a new phone. He's taking a trip as we speak towards the Mexican border. Now the second one. The second went dead within your jurisdiction. Uncannily right after he left the DC hospital. Unreal what technology can do. Our days are numbered. Speak for yourself. Sadly, speaking for all of us. Okay, here's our game plan. How can we start our game plan? On the ground. Assuming a similar MO. The police, coordinate with them, decide on a takedown based on safety and stuff. We're all looking forward to joining by video when this goes down. I'm a man of my word, Blattner. We'll talk soon. Thanks. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner a... Dead within your jurisdiction. Uncannily right after he left the DC hospital. Unreal what technology can do. Our days are numbered. Speak for yourself. Sadly, speak. Contact the Mexican Federal. O sea,
Vamos a poner a 3 oficiales afuera de la casa y 2 más adentro para que este cabrón no se nos escape. Pero sí estaremos seguros. Asumimos que él es un profesional, así es que lo primero que va a hacer es observar. De que se dé cuenta de que estamos aquí. No puede estar tan seguro. Nuestras vidas están en peligro. Necesito que confíen en mí. Estoy seguro. Kibazo hakuno arore kurya aryo do Sir. Yakubo iki Cell signal. What do you mean he lost the signal? No. Urasobanura iki ngubuze sinyari? I must have shut off the phone. Telefoni ndayibuze. Bari bari barakurikirana telefoni. Plate number? No, sir. Local police were en route when it went dead. Rebe. Arranged for 3 teams. One right outside Brownsville based on their track pace. Second one 20 miles north. Final one 50 miles further north. Get our Gulfstream ready to go. My guess is that when he's back in the States, he's going to want to share. Car will be ready to pick you up in 5 minutes. Bueno. ¿Qué onda, Diego? Diego. ¿Qué bimeze bite, bro? ¿Cómo andas, perrillo? Umeze ute wambwa we nyagasani? Oye, güey, qué culero lo que pasó allá en el gabacho con los carnales, ¿se da? La neta, sí. Ya sé, güey. Ari kuri ka telefone. Oye, pa. Ndabizi kuri muranyumva. Vamos a vernos, es que... Reka duhure mwana. Te quería enseñar unas cosas que te consiguió José. Hari ibintu nshaka kuba nakwereka. Y pues, creo que son... Jose yasize inyuma. Para ti, güey. Ugomba kubaza ukabifata. Okay. Okay, nari. Nos vemos mañana en la calle. Tuze kuba twabonanira ku muhanda 124 Avenue. Aventura. Saa 12. Número 124 a las... Ejo tuzari ko tuzabonana. Kumva ubyumvise. Bueno. Sawa nari tuzabona. Nos vemos. Uri kubabagara. Wazahurira kuri muhanda ejo. US Mexico border tugere ku mupaka wa Mexique na America. Seas won't wake up if they search the back. Trust me. Everything. Kamyo yarahageze. Rebe gake gake mpora bucece mu gace bakise Bordeline. We're gonna be fine. Just let me do all the talking. Don't sweat me. Yari ku mupaka bagomba gusaka imodoka bakaraba nyirabyo. Byangombwa bitayari bakabareka bakereke. Furniture store. Okay, we check inside. Turashaka gusaka. Rebe hakuno. Funga umuryango. Sigaramana gake gake. Za gufungura ku modoka. Hakuno. Is that a table? Yeah, we found a cool looking one at the store. Sad to bat. She showed up quickly. The internet, of course, so they had everything ready. ¿Tienes cigarros? Vamngano. Wansomyas. Hakuno. Bano barasitunga ni simbe kiziko zakino ngo byaradogereye. Baramufata. Baramufata. Kumbe barabapolisi. Barabapolisi. Uriya ngo yaraje guhura na Diego. Ngamereza ibintu. Mwene wabo yasize. Yeah, he just needs. Byose meze neza. Biragaragara nkaho bimeze neza. Of course. Nari ibi ngibi n'ukujya kuri fagitire. Uza kwerekana. Hakuno. Rebe. Okay. Niba hakuno ipakiye na fagitire ndabona ari neza. Bakigendera nono. Ni ku mupaka. Bagiye Mexico. All good. Ani neza mwa. Down a bit. All right, you can turn your phone on at that light up there. We're back. Hakuno ifiri ya mbere yafashwe. No kurya shene. Cyumba cya gatatu. Surgery. Mukasho.
Baby, hakuno. Giye kumuhata ibibazo hari barabiguhata. Window, thank you, sir. Garuka. Sir, his phone is turned on. They're about 5 miles away. We can follow him through my phone. Plan is all set? It's all set. Everyone's set. Ipanga cya yandi cyagoye. He's dressed in Texas Highway uniform. We're good. Babaje ku mupaka bagogereye. Yafashwe. Por primera vez en tu vida, te voy a dar la oportunidad de corregir tus errores y hacer lo correcto. A ver, vas a llamarle a tu jefe y le vas a decir que completaste el trabajo. Nadie va a dudar de ti. Este secuestro fue una equivocación. ¿Cuál secuestro? ¿Cuál equivocación? You all set to witness this? Everyone get in here. Movie time. All right. Okay. Me. When it's go time, I'll bring you in. Dando el tiempo. Lo que dices es cierto. Tu objetivo es miembro de la familia de unos pandilleros que simplemente llegó al lugar equivocado en la hora equivocada. Tiene nada que ver con esa pandilla. Se lo aseguro. ¿Y por qué haría eso? Por intento de asesinato. 10 años en una celda. Intento de 2 a 5. Cabeza. Esto me va a chingar, ¿no? Para nada. Nada que ver contigo, ni con el mundo en el que te mueves. Además, a ti se te acaba el negocio si tus clientes se dan cuenta que les estás echando. Vas a chingar. Some shit on the road? Not sure. Mierda. Necesito una respuesta, pero ya. Nkeneye igisubizo cyawe nonaha. Turakorana ntidukorana. Okay, buretse. Está bien. ¿Un trato? Turumvikanye? Sí, trato. Yego, turumvikanye. Hakuno. It's like a drug bust. Bano baracyaranga bapanuye. Could be. Just stay. Bariyeri. Hakuno. Looks good about this. Probably just an all good. Hakuno. Byose bimeze neza. All right, you can turn your phone on at that light up there. Vas a llamarle a tu jefe. Ndakeka bimeze neza. Bisa nkaho umuhanda urimo umwanda. Sure. Ntabwo mbise neza. Be ready. Sitegure nyine, be ready. Hakuno no twari turi mwiyanga kubaga kasubiyemo inyuma ntabwo ari njye ubikoze. Could be. Just stay sharp. Umutuje no panic. No panic. Looks good about this. Mani bino ntabwo ndi kumva ameze neza kubera byo tu. Barashinzwe umutekano mu muhanda.
niki why would we need another? ko dufite umupaka umwe ku cyano hari undi mupaka ntabwo mbizi mwana. Stay calm and be ready. Yego mutuje kandi ube tayari. Stay calm and be ready. Hakuno bebe Check me in 15 seconds. I can feel it. avayo Thumb's not working. hari ikintu kitameze neza. The both of you. Bana imbunda. See him. Ibiganza aho tubibona. Remember buying trip. Shut the fuck. Ibuka icyo nakubwiye. Hands in the air. Manura amaboko yanyu aho tuyareba. Banda avayo. No. Urabikoze. We did. Ya turabikoze. Turitse imodoka. Filime batarajya kuri modoka barayituritse. Bebe Bordeline film uyu ahita azinga agafone ke atuje arigendera. Abakozi be arabaturikije. Tugaruke Paris muri France nuko batembereza ibaza ariko ibintu mba ndi kubakorera n'ubutamu abariyo ibiganza tubireba aribuka byabaye hakurya iriya telefone ebe a message twamaze kubona ko iriya business irimo abantu bakomeye gusa ntago bajya hasi rwose babayica kwica biciyemo n'abashinzwe umutekano b'umugabo iminsi biti akibuka babamanikisha amaboko babe bafashe neza bahita babaturitsa ninde ubaturikije twamubonye wa ndi bata tosto. Excuse me gentlemen, I need to tell you. Nyanganira hakuno sasa nkeneye kwitaba telefone ebe filime iminsi biti aya nabikoze you did it jano dora gahinda nibyo yibuka ahari Paris. Umusinzi w'Ipari n'uw'i Kigali bose n'abasinzi. Hakuno. Ko bamwe bari guserebura hakuno, ukabona niko yibuka timu ye. Messi itagenze neza. Imeze biti. Kene kwamaza ni 78385559. Twandikira kuri WhatsApp. Berera aho ngaho hejuru kuri ekara. Imeze biti. Uzamwumiyeho. Aramucanza buri cyakora. Imeze biti. About 3 miles outside of Brownsville. Hakuno. Killed before they came for us. Yeah. I mean, who? Feds, ladies? Ese ninde? Ni Fedi, ni States, ni bande bari batwatatse. Quick. I think we're okay. Tekereza tumeze neza. To disappear. Program ikeneye kubibuzeho. Yararanga mu kirori. Ibintu bigenze nabi. Film. Se acabó la pesadilla. Sospechoso está tras las rejas y va a estar ahí por bastante tiempo. De verdad. Ellos y tu mundo nunca se cruzará con el de ellos de nuevo. ¿Verdad? De eso puede estar seguro. Se lo agradezco. Desde el fondo de mi corazón. No tiene nada que agradecer. Fue un gusto. Quest. Water. Any update? I think it ended with them. In loose ends, we got him. I wish I could believe you. Believe what you want. File. It's over. Big mistake. Goodbye. aho bagenza abantu bakomeye abayobozi ntabwo nzi bari abantu babazaniye iki barimo bazanye bakora muri Amerika bica abantu iki n'iki undi bazanye umwe yarongera akora asubirayo yaragurutse ntabwo ikibazo gikemutse byose biti turore sigaye bamfunyikira abarezi n'abari n'ibindi ndayizanye yaje kunywa akantu. These things happen. Democracy
demands sacrifices. Democracy demand and sacrifice. Ngo democracy ishingiye ku bitambo. Twese ibyo turabizi. Muri filime ni muri filime. Democracy ngo ishingiye ku bitambo. Tayari testo. Am I ever? Yendi hakuno. Reka ryose. Yeneye imbuto enye. Kandi twabonye icyo bita imbuto bajya mu gihugu cy'abandi bakavana abantu mu buryo butemewe bakisanga mu gihugu cyabo bafite imbunda n'ibindi bintu ntazi ngo babazanye kubakoresha iki bakaza bagateza akavuyo mu gihugu bimeze biti ngenga keneye bane nawe banyita kimu imana mu gihugu n'abanyarwanda niba utaryohewe wamaze ngaruka bakeneye kwamaza twandikira kuri WhatsApp 7838559 turebe ibyo ari byo bimeze biti Domis bakitaga Bordeline filime ntabwo irangiye igice cya mbere hazaza na kabiri Batemo Christopher Wilson yanazemo akantu kitwa akaziki Marisa Arigueljo by casting director bimeze biti Domis love you so much